Akaruro muri singiro katandika shahina oyiro mtown kanso yisingira ikatandika shamushanju kandi cyabarukura akaruro ka NRM bajyangu cha leta obwa nyuma yo kushanga hino bushumo bw'abantu bwenda gukorwa ubururu baratariki I mean dear forms izo kwandikaho abatera akaruro twashanga zitayikire twatekateka maybe ntabaza ko haza musanga challenges twaba stopping twamara stoppinga twenda tweta bakanditsi tukirizingana ngo printing photocopying tumekinga sure ngo areas zitabona epapura zabibona hona habaki mchera polling stations mu muri sinje town kanso bwa nyuma yo kushanga ngo bamwe abantu baza kutera akaruru baba batashize myaka washize myaka oyina myaka nga kazarwa ryana nyina muzire niye ndikubana mbanye myaka yeye wende cyo tuza kucitenga bitu nobira bebiri bityo bamwe baba bese imbere basima be byo kwerinda bwo kureta obuteka aho kwa twatumiye security rukumara habamu ububuke kunga abakumi baguma burindaje habaho uzatuzuna zargayeje kandi bayimo yo kusingo mbicho kabyo kutera muri 12 kandi yasinga mugenzi wa Isimbe nawe Joseph Kamunini twine omusereza za side nasanga yashabire chorus ibiri ezo kwata sanga nasanga C na B kandi yagarikire yatebenkanise nayenda kakaguta twakozera tamaka nayenda katahe bitara tugayiroho safari ahabo kuba ainengeri yatunguye mabacyara uko mirimo bahereze nyane yo gukoramo kubakwatara honka ahabana babo ukubarondera imirimo yo gukora kugera Ruganda kandi ari ature na umuntu w'abantu wagira kizu safari na umuntu w'abantu abo kwa n'abantu arumbi akwemerera ko kubanza bakakamuha akabategeka kubi akagaruka gwa kabiri akabategeka kubi bakagaruka bakamuha karuru obuzubu ni corruption na impunity abantu abamwe batekateka mu bahanga kukira movement abandi abakora movement bagirira umusho amakuru agashaka Ruth Nwamanya na Ari Waswa